obilježio generaciju popersa. Molim. Seks simbol 90-ih i 0-ih godina. Isto. Seksi motherfucker koji je zjebao Dinu Merlina. U haljini je izlazio na koncertima. To je naš Adnan Gulić Gulanfir. Aplauz. Merry Christmas. Idemo večeras, a? Odmah muvina. Da se svi mrdamo, a? Samo se krećemo. Yeah.
1, 2. Brže, 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 brže. Zdravo, kako ste? Mi smo Defense iz Tuzle, nismo se drugo vidjeli, čao Zeus. Sve je super, malo smo stali sa radom, pošto naš Nino, dragi, Škidić, otišao u Austriju da studira, na postdiplomski, to je, mislim, pohvalno. Imamo obrazovanog člana grupe. Kurta, naš dragi, je u vojsci, pa nas i to malo koči, malo smo u pauzi, ali evo ovako, na primjer, ovo nam već drugi koncert u ovih mjesec dana, znači da sve ide kako treba. Super nam je zbog ovog koncerta, Iceburn je tu, respect, massive. I pogotovo zbog Prede i Dub Rebelliona iz Brčkog i s njima, smo u kontaktu stalno, prvi put večeras da sviramo s njima. Sve je super, večeras će biti haos. Mi smo grupa Defense iz Tuzle. To je već rekao on. Sviramo raga, porno pop, trip hop, drum and bass i čaba, muziku. Hall. Evo ovako. Ovo je Gula. Ja sam Gula i svi me znaju. Najseksi član grupe, samo da znate. Svi me znaju u ovom gradu. Najmlađi sam član grupe Defense. I najljepši. Svi su debeli, imaju stomak ovoliki. Od 25. maja do sad imali smo 3 značajna koncerta. To su Sarajevo 25. maja u BKC-u koji je super dobro prošao. Bez mene normalno. Bez Nine. Nino je otišao po vizu u Austriju. Nije istina, bož. Ne, u Španiju, pardon, otišao je u Španiju. Onda poslije smo imali Banja Luku u 8. mjesecu, tamo smo dobro prihvaćeni. Čak su ljudi mislili da smo iz Beograda. Da. Onda smo imali ovdje koncert imali smo ispraćaj u... I morali smo spomenuti da smo morali da pjesmu preimenujemo samo zbog sigurnosti. Ja, Reggae Muffin u Reggae Muslim. Ne, obratno. Stani, pjesma koja se zove Reggae Muslim si postala Reggae Muffin, da ne bismo imali problema kakvih. I naravno, dobro smo prošli. Vidite nas ovdje, živi smo. Živi i zdravi. On nije zdrav, malo je nogu uhakao. Ili iščavrljio, to se kaže. Evo, to možete i da vidite. Ovo je bilo totalno bez... Večeras će da bude ludo. Ja čalim.
Album ide nekad u proljeće, to ne znamo ni mi sami, sve zavisi od naših sponzora i naših menadžera. Ovo je Nino. Ok, što se tiče albuma brzinski, radi se album, ne radi se album, pare su glavni element i ko biva ono, trebalo smo početi prije 2-3 mjeseca, nismo, zašto, kako, bez pitanja, standardna priča u Bosni i Hercegovini, kad bude, bit će, dotad ono, kuliramo, sviramo, zafrkavamo se malo, da ne kažem pip i tako. Vi ćete nas večeras u formi kao i uvijek, seksi. I eto, pogotovo molim vas obratite pažnju na seksi Hawaii Gula, on će večeras da bude koreografija koja se mjesec dana sprema samo za večeras. Obratite pažnju. To sam ja. DJ Gula E. Seksi Hawaii. Svi me vole. Gotovo, to bi bilo to. To je to, Defense večeras, doći, bit će super. Ba, bujaka.